wabipostinga. Banyafrika by'umwihariko abanyarwandakazi, ikigo Hidden Polyclinic mu kuvura indwara zananiranye giherereye ku Kimisagara munsi y'isoko kuri station SP, hamwe na Dr. Rio n'aba specialiste mu kuvura from Nigeria. Tuvura indwara zikurikira: uburozi bw'amoko yose, ubutegano, imyuka mibi, uburozi butera ibisazi, ubw'uburyano ndetse n'akarande zo mu muryango. Tuvura indwara z'umubiri wose: umuvuduko w'amaraso, hepatite B na C, igifu, impyiko, indwara z'ubuhumekero, asima, bronchite n'izindi zose. Sibyo gusa, tuvura indwara z'uruhu, vitiligo, ibire byo mu maso, indwara z'amagufa, rubagimpande, gute, umugongo n'ibindi. Indi specialite, dutanga umuti utuma umugabo wawe cyangwa umugore wishakiye ataguca inyuma. Ku bagore n'abakobwa babuze amavangingo, nitwa gisubizo. Ku mugabo bafatiriye ujya gutera akabarira kabura ubugabo bwe, nicyo gihe ngo tumusubize agaciro mu muryango we. Dukorera ku Kimisagara munsi y'isoko kuri station SP. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe. Ivuriro Hidden Polyclinic, gira ubuzima bwiza.